umzamo ke Young Boys bakathi gogo wami iqembu lapho na ke insizwe isencane insizwe zakhe lapho na ke ucothoza mfana otherwise sibone ukuthi ke bathina abantu lapho na ke 068 764 9969 ingosi inkulu enamandla ingosi ama top T ama top tellers number 2 Sheshe kwangwena igama ufikana womhlongo ngolalela lawo amaphumulo mampedwini ngicela ukubiza ngazi inkabi zami thumelana wadanga busobani lapho ngani zakwethu qaphelana womhlongo busobani lapho ku TikTok nazo mhlongo mulana womhlongo uzolana womhlongo kumele bamshela konke lawo bathatha la amaphumulo ngibona ngidako number 3